indo sio mve onangite ukameja kiwone dhambi ekainga ungatola ngite no tekelena no ndo yuo itaukua lakini tena yengine twatola ngombe very true tena twatola ngombe no itola kama ukakwata musini kwa uwa tukatola ngombe na twatola ngombe na ngombe ekainga na tukainga nisiona yo ibe ngombe ila tweve ya dressing ona bindebia ene ngwa na nani yo na ya ese ni kukua ndina bena so Mûkamba kila ni Mûkamba kuinganisia nibo watumie ile kanda na ile kanda atuma ekisia ngalikoya ekisia la ngalikoya ameobe ya muteni na ngalikoya ingine akiobe ya muteni na ile kanda we adi na ibundo kwa tete kanda tu sio sedokwa na kuye bo etewe mtu wa kamba huyo na hetwa huyo mtu wa kamba vuni boba atwikie huyo ni Mûkamba betamboni ya Athiani kugesti atindri wa Athiani efuna makele ngredu wa Mûkamba tena ke Bishop Gerance Manzi Dr. Gerance Manzi Bishop yote na kendri wa studio twa mtu wa kamba ba na no choki tumiona on mbaisho on the kila mundu eta wokindu wa tondo Israeli Israeli îsyitwa yake ndai Jacob ni mundu wa uvuria sindu siene ni mubena with our say we take a bit of venani no with your way wa mbua we no kwase no pe ndo usia ni na mbua lakini waka walule sio wewe Jacob kwa we take la venani yo ila wokie kwa lilo ninga etwe Israeli ni kwase ni wokitana ngai na ni wasinda musindi bamana na ngai na îsyitwa ya twikani ayetwa Israeli na ndo mambe yo mwita Israeli na hicho hizi ndio tutawa Mûkamba mtuma kwa îsyitwa ya kamba mtu wa kamba Mûkamba yule tu nene sindu Mûkamba au mabu aingie na pulba wa komania na mwikoyo na mainganisia imwe na mainganisia wa moka ba hata beta bibo makuyetu na kuye binda yuna Mûkamba ni wesi gala ayu au maito ainge maeba nasia magito kwithia mwitu akakua chabina mukezo nena baadaye akatambwa na Biblia na yona ni tivinda inge